Moshe, ona sasa M23 seko sasa inakaribia fika Kavumu. Njoo hapa bananza kimbia kabisa. Bawa kimbia sana. Angalia lukololo ya pata. Banakimbia. Basoda banakimbia sana. Maki hapa vinakuwa nguvu. Banakimbia M23 inafika Kavumu sasa. M23 nakikwa bakimbizi. Banakimbia sana. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abayatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigamba ko bamaze gucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza ko bamaze kwigarurira agace ka Kavumu ndetse ko ikibuga cy'indege cya Kavumu bamaze kugicakira. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ba M23 abinyujije ku rubuga rwa X amaze gutangaza ko intare za Sarambwe zigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bwana Lawrence Kanyuka aravuga ko igisirikare cya Kongo FARDC, abasirikare b'u Burundi, abazarendo ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye bakoresha iki kibuga cy'indege cya Kavumu maze indege zabo zigahaguruka kuri iki kibuga zikamisha urufaya rw'amabombe mu bice bituwemo n'abanyagihugu. Bwana Lawrence Kanyuka aravuga ko M23 yigaruriye iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu rwego rwo gucecekesha intwaro za FARDC zagiye zirasa ku baturage ziturutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hari amavideo yagaragaye abarwanyi ba M23 barimo kwinjira mu mazu yo ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hari za video kandi zagaragaye M23 iri indani mu kibuga cy'indege cya Kavumu. Abarwanyi ba M23 bagaragaye kuri piste y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Muri aka kanya turiko turavugana abasirikare ba Kongo, Abarundi, Afrika y'Epfo ndetse n'abazarendo amaguru bayabangiye ingata barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Njoo hapa bananza kimbia kabisa. Bawa kimbia sana. Angalia lukololo ya pata. Banakimbia. Basoda banakimbia sana. Umunyagihugu wafashe iyi video aherereye mu gace ka Kavumu aravuga ko abasirikare ba FARDC barimo kuzinga umurizo hagati y'amaguru bakiruka. Abasirikare ba Kongo barimo gukimirana bahungira mu mujyi wa Bukavu. M23 irimo kubakimbiza ibakubita umugenda. Agace ka Kavumu M23 imaze kugacakira. Nkuko murimo kubyibonera kuri aya masanamu, abarwanyi ba M23 bamaze gukandagira ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yagiye ibera mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho General Masunzu ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye bakoresha intwaro zikomeye cyane kugira ngo barebe ko basubiza inyuma M23. Ubu ngubu urugamba rwabananiye. FARDC, abazarendo, Abarundi barimo gukimirana birukanka cyane bameze nka za bihehe zidafite umungere. Abasirikare ba Kongo bagaragaye ku muhanda Kavumu Bukavu. Abasirikare ba Kongo baravuga ko urugamba rubananiye ndetse abasirikare ba Kongo ibitwaro byabo bikomeye babitaye mu gace ka Kavumu nkuko M23 irimo kubitangaza. Abasirikare benshi ba Kongo rero bari baraje mu gace ka Kavumu kugira ngo barebe ko basubiza inyuma M23, ariko nyuma yaho M23 irashe General Masunzu. Ubu ngubu urugamba rwahinduye isura. Abasirikare ba Kongo batakaje morale. Amakuru yamaze kumenyekana ko General Masunzu yarashwe.
nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, General Pacifique Masunzu arongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC yarashwe n'abarwanyi ba M23. General Masunzu yararashwe ubwo yarageze muri karitsiye ya Miti. Amakuru avuga yuko aba escort biwe bagira kuri 7 bitabye Imana, abandi benshi bagakomereka. General Masunzu yabashije gutoroka urupfu. Amakuru avuga yuko yarashwe mu kaboko ndetse indege ya gisirikare ya FARDC niyo yagiye kumwevakiwa imujyana mu mujyi wa Kisangani. Muri aka kanya turiko turavugana, amakuru yizewe yangezeho aremeza neza ko General Masunzu arimo kuvurirwa Ikisangani. Yarashwe mu kaboko ndetse amakuru akavuga yuko abasirikare bari kumwe nawe benshi bitabye Imana ubwo bageragezaga kumurinda ndetse no kumutorokesha kugira ngo M23 itamucakira amatekwa. Hari amakuru avuga yuko M23 yashakaga kumufata amatekwa bakamufata rwa mikono, ariko ibingibi ntabwo byashobotse kuko aba escort biwe batapfuye, bagerageje kumutorokesha ndetse indege ya gisirikare yahise ijya gufata uyu mugabo imujyana Ikisangani. Kugeza ubu rero amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko iraswa rya General Masunzu ryateje ikibazo gikomeye mu gisirikare. Abasirikare batakaje morale ndetse barimo gukubitirwa ku rubuga rw'imirwano. M23 irimo gukinagiza FARDC. M23 irimo kubakubita umugenda. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko M23 irimo gukataza nayo yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu, ariko M23 nayo irimo kubiruka inyuma. M23 nta gahenge irimo kubaha. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko byanga bikunda umujyi wa Bukavu nawo ugeramiwe cyane kuko izi nyeshyamba za General Makenga zarakaye mu buryo bukomeye. Birimo kwibonekeza ko muri iyi minsi mike cyane umujyi wa Bukavu waba ugiye kuberamo imirwano ikomeye cyane. Umujyi wa Bukavu wuzuyemo ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare, harimo ibihumbi birenga 12 by'Abarundi, harimo ibihumbi birenga 4 by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bageze muri uyu mujyi banyuze mu gihugu cy'u Burundi, harimo abasirikare benshi b'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC. Interahamwe za FDLR nazo zageze mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wuzuyemo abasirikare ndetse bakomeje kugirira nabi abanyagihugu nk'uko sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo yabitangaje. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko intsinzi ya M23 ari ntakumirwa. Abarwanyi ba M23 barimo kwegukana intsinzi zikomeye. Uyu munsi ku igenekerezo rya 14 abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi ihambaye cyane imbere y'abasirikare ba Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Amakuru yizewe aremeza ko ibifaru by'intambara, imiduga ya gisirikare ndetse n'intwaro ziremereye abarwanyi ba M23 bamaze kubicakirira mu gace ka Kavumu. Ibi byose byari byararungitswe na General Pacifique Masunzu wagira ngo arebe yuko yasubiza inyuma izi nyeshyamba. Hari hashize iminsi M23 iri mu micungararo y'ikibuga cy'indege ndetse indege za gisirikare za FARDC ku munsi w'ejo no mu gatondo k'irigenekerezo zagerageje kurasa kuri bano barwanyi, ariko ntacyo byagezeho kuko M23 yarashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo, izindi ndege zose zigatangira kwikanga. Amakuru twamenye kandi nuko ku munsi w'ejo indege ya kajugujugu y'igisirikare cya Kongo yavogereye ikirere cya M23 ikaraswa. Muri aka kanya turiko turavugana rero ikibuga cy'indege M23 yagicakiye. Amavideo yose arimo kwerekana M23 irimo kubyina intsinzi ku kibuga cy'indege. Kuri morale nyinshi ya gikomando, abasore ba M23 baravuga ko byanga bikunda bagiye no kwigarurira umujyi wa Bukavu.
ngira ngo mwabonye neza abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka. Abasirikare ba Kongo nta komandoma bafite. Abasirikare ba Kongo ababakuriye bamaze guhunga mbere yabo. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Kongo nabo rwose babibonye ko badashobora guhangana na zino ntare za Sarambwe. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 yateguje ko umujyi wa Bukavu nawo bashobora kuwigarurira mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byaba bikomeje muri uyu mujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko M23 igeze mu birometero bike cyane yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ubungubu intare za Sarambwe amaso yazo yose bayahanze mu mujyi wa Bukavu. Ibintu rero bigiye kudogera, ndetse uyu mujyi wa Bukavu ushobora kuberamo imirwano ikomeye kuko wuzuyemo ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bashyigikiye FARDC. Abamenyesha makuru bo muri Kongo ndetse n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu bose baremeza aya makuru. Baravuga yuko umujyi wa Bukavu ugeramiwe. Baravuga yuko M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane. Baravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutsindwa ruhenu. Igisirikare cya Kongo ngo ntabwo rwose kirimo kwitwara nk'abasirikare, ngo barimo kurwana nk'aho ari abasukuti. Igisirikare cya Kongo ngo kirimo kurwana nk'aho ari abanyerondo, ndetse ngo igisirikare cya Kongo ni ikimwaro n'igisebo kuri Perezida Tshisekedi wagiye yigamba ko azakubita M23, none abasirikare ba Kongo bakaba barimo gukubitwa nk'aho ari abasukuti barimo guhangana n'abakomando. Ibintu ntabwo byoroshye kuko abanyagihugu nabo baravuga yuko FARDC ikwiye kumanika amaboko aho kugira ngo imirwano isatire umujyi wa Bukavu. Sosiyete sivile muri Bukavu yavuze yuko FARDC ari ibinebwe, ngo ni abantu badashobora gucungera umutekano w'igihugu. Kugira ngo rero batabakururira akaga mu mujyi wa Bukavu, ngo bagomba kuva muri uyu mujyi kandi bakamanika amaboko, M23 ikawinjiramo nta mirwano ibaye. Ndababwiza ukuri ko FARDC irimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ku rundi ruhande abasirikare b'u Burundi nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Abarundi barimo gukubitwa umusubirizo. Abasirikare b'u Burundi nabo barimo kwirukanka bahungira mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'urupfu rwa Majoro Isidore Habarurema warurongoye ibatayo y'Abarundi bari barimo kurwanira mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, Abarundi nabo batakaje morale. Amakuru aravuga ko Abarundi nabo bavanyemo akabo karenge bakirukanka. Nabo bagaragaye ku muhanda Kavumu berekeza Bukavu. Ibimenyetso byose rero birerekana ko umujyi wa Bukavu nawo ugiye kugwa mu minwe ya zino nyeshyamba. Inkuru mbi cyane imaze kumenyekana mu gisirikare cya FARDC. Nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, amakuru yizewe aremeza ko General Pacifique Masunzu w'igisirikare cya FARDC yarasiwe ku rubuga rw'imirwano ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri. Ndasubiramwo, General Pacifique Masunzu w'igisirikare cya FARDC akaba ari we arongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo yarasiwe ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Mu makuru nabagejejeho ku munsi w'ejo nababwiye ko General Pacifique Masunzu byavugwaga ko yaba yarashwe n'abarwanyi ba M23. Ubu rero amakuru tumaze gutohoza neza aremeza ko General Pacifique Masunzu yarashwe. Abarwanyi ba M23 baramurashe ndetse bamurasiye muri Kivu y'Amajyepfo ku rubuga rw'imirwano. Amakuru yizewe ya kure official yavanye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu mu barwanyi ba M23 yose aremeza ko General Pacifique Masunzu yarashwe. General Pacifique Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti. Agace ka Miti gaherereye ku birometero bike cyane uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru aravuga yuko General Pacifique Masunzu yararongoye imirwano yari irimo kubica bigacika mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. General Pacifique Masunzu ubwo yari arimo gusubira mu mujyi wa Bukavu, ageze mu gace ka Miti yaguye muri ambushi ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23.
Amakuru yizewe aravuga yuko abarinzi biwe bagera kuri 7 bitabye Imana ndetse umuduga yari arimo ukaba warangiritse mu buryo bukomeye. Amakuru yemeza neza ko General Pacifique Masunzu w'igisirikare cya Kongo yari ari mu modoka yo mu bwoko bwa Jeep y'igisirikare cya Kongo. Amakuru aremeza yuko abarwanyi ba M23 bamuteze igico ndetse aba barwanyi ngo bari bavuye mu gace ka Kawuzi Biega kegereye neza agace ka Miti. Aka gace ka Miti kariho umuhanda unyura muri parike ya Kawuzi Biega ugakomeza werekeza mu bice bya Bunyakiri. Amakuru rero yemeza ko abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu gace ka Kawuzi Biega aribo bamanutse gatoya bakegera agace ka Miti mu gihe bari bamaze kumenya neza ko General Pacifique Masunzu yagiye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kavumu. Ubwo yari arimo kugaruka rero abarwanyi ba M23 bamuteze igico, yaguye muri ambushi yahitanye benshi mu ba escort biwe. Amakuru aravuga yuko General Masunzu yarashwe mu kuboko kuko yahise yihutanwa mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Amakuru yizewe aravuga yuko ubwo General Masunzu yari amaze kuraswa yabashije gucika abarwanyi ba M23 kuko nubundi abari bamugabyeho igitero bari bake cyane. Yabashije kwirukanka arabacika ndetse amakuru akemeza ko indege ya gisirikare ya FARDC ariyo yaje kumutabara igahita imujyana mu mujyi wa Kisangani aho arimo kuvurirwa kugeza ubu ngubu turiko turavugana. Amakuru yizewe ava mu masoko yacu aremeza ko General Masunzu yarashwe. General Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba General Makenga. General Masunzu bamurashe ku kuboko. Nyuma yo kumurasa yabashije gutoroka acika abarwanyi ba M23 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo arimo kubyemeza. General Masunzu yaje gutabarwa na helikopteri ya gisirikare aho yamuvanye muri kariya gace ka Miti maze ikamujyana Ikisangani. Amakuru aravuga ko muri kano kanya turiko turavugana General Pacifique Masunzu aherereye mu mujyi wa Kisangani. General Masunzu rero yarusimbutse rwamubonye. General Masunzu yaragiye kwitaba Imana kuko M23 yari yamaze kumushyira muri tageti habuze gato. General Masunzu ku munsi w'ejo yari yigiriye ku rubuga rw'imirwano ndetse hari hashize iminsi General Masunzu agaragara mu bice by'imirwano muri za Karege aho yagiye avuga yuko agiye guhangana na M23. General Masunzu rero arokotse hamana. Amakuru aravuga yuko imiduga y'abasirikare ba Kongo yangiritse mu buryo bukomeye. Aba escort biwe bagera kuri 7 bitabye Imana ndetse abandi barakomereka. Amakuru rero yizewe aravuga ko Masunzu ari muzima ndetse ibingibi bitandukanye n'ayandi makuru murimo kumva aho abamenyesha amakuru barimo kuvuga ko General Masunzu yapfuye. Oya rwose, General Masunzu ni muzima, yakomeretse ku kaboko ndetse General Masunzu ntabwo yakomeretse mu buryo bukomeye. Masunzu azagaruka ku rubuga rw'imirwano nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Gusa General Masunzu ubu ni ubutumwa bukomeye M23 yamugeneye. M23 yari igiye kumugerera mu kebo nk'ako yagereyemo General Chirimwami. Ku munsi w'ejo mu masaha ya gatondo ku igenekerezo rya 13 mbere gato yuko General Masunzu araswa yari yageze ku rubuga rw'imirwano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Habereye imirwano ikomeye cyane ndetse igisirikare cya Kongo cyari kirimo gukoresha indege z'intambara kirasa ku barwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari barimo guhanyanyaza ngo barebe ko basubiza inyuma M23. General Pacifique Masunzu arongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya FARDC nawe yari yigereye ku rubuga rw'imirwano aho yari arimo kureba ukungene abarwanyi biwe barimo guhangana n'inyeshyamba za General Makenga. Murabyibuka ku munsi w'ejo iyi nkuru nayibagejejeho mbabwira ko General Masunzu ahanganye na General Makenga ku rubuga rw'imirwano.
Amakuru rero yaje kumenyekana nyuma yemeza yuko ubwo ibintu byari bikomeye abasirikare ba Kongo barimo gukubitwa, General Masunzu yagiye muri jipe ya gisirikare akava ku rubuga rw'imirwano yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Niko yahuriye n'uruva gusenya akagwa muri ambushi y'abarwanyi ba M23 bari bamuteze bavuye mu gace ka Kawuzi Biega bakamutegera mu isantere ya Miti. Muri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo narabibabwiye ko abasirikare b'u Burundi bitaye kuri Songoye. Abasirikare b'u Burundi barenga 130 baguye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru atugeraho aravuga ko igitigiri cyakomeje kwiyongera kugeza ubwo abasirikare barenga 270 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Muri bano basirikare b'u Burundi bapfuye harimo Majoro Isidore Habarurema warurongoye ibatayo y'igisirikare cy'u Burundi bari barimo kurwanira hariya mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Inkuru mbi yamaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi. Majoro Isidore Habarurema yitabye Imana ubwo yari arimo kurwana umuhenerezo agira ngo arebe ko bagumana ubugenzuzi bw'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Muri aka kanya turiko turavugana rero imirwano iracyakomeye cyane muri biriya bice. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ibirindiro bya nyuma bya FARDC. Abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero 15 gusa berekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko iraswa rya General Masunzu ryaba ryaciye intege abasirikare ku rugamba. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko iraswa rya General Masunzu abasirikare ba Kongo barigize ibanga rikomeye. Gusa amakuru yatangiye kumenyekana ndetse abasirikare ba Kongo bamaze kumenya ko General Masunzu yarasiwe ku rubuga rw'imirwano. Ibingibi rero ngo byaciye intege abasirikare ba FARDC ndetse ngo bishobora gutuma umujyi wa Bukavu ugwa mu minwe ya M23 vuba na bwangu. Amakuru yuko General Pacifique Masunzu yarashwe yatangiye kumenyekana ku basirikare bari ku rugamba, kandi ngo iyi ngiyi ni inkuru y'incamugongo ishobora gutuma rwose abasirikare batakaza morale ku rubuga rw'imirwano. Inkuru mbi rero zikomeje kwiyongeranya muri FARDC ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. M23 ikomeje gushahura benshi mu basirikare ba Kongo. M23 ikomeje guha isomo ry'imirwanire igisirikare cya Kongo. Iki ni igitego gikomeye cyane General Makenga akubise Masunzu. Habuze gatoya ngo M23 yivugane General Masunzu. Ndetse amakuru aravuga yuko General Masunzu nanagaruka ku rubuga rw'imirwano azaba yarahahamutse mu buryo bukomeye. M23 ngo yamaze kumubikamo ubwoba bwinshi. Yabonye neza ko yarusimbutse rwamubonye, habuze gato cyane bari bagiye kumurasa mu ngoto. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira ibirindiro bya FARDC biherereye ku ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kwegukana intsinzi ikomeye cyane. Bamaze kwigarurira ibirindiro bya FARDC ku ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba FARDC, abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abazarendo bakubiswe mu buryo bukomeye. Bataye intwaro nyinshi muri kariya gace ndetse amakuru aravuga yuko barimo kwirukanka cyane, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Imirwano yakomeye cyane kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 14. M23 irimo gukinagiza FARDC. Abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka cyane ndetse intwaro zabo zose barimo kuzisiga inyuma, aho M23 irimo kuzicakira. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Katana ndetse abarwanyi ba M23 bagahondagura abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubungubu FARDC irimo gukizwa n'amaguru. Abasirikare ba Afrika y'Epfo byari byitezwe ko bashobora guhindura ibintu ku rugamba, nabo rwose byabataye kuwa amazi. Abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo barimo kwirukanka basubira inyuma, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu.
M23 irimo kubereka isomo ry'imirwanire. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare bagera kuri 7 ba Afurika y'Epfo baba bitabye Imana muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano irimo kurushaho gusatira umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu urugarijwe mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare ba Kongo bagaragaye muri santere ya Miti, ndetse abasirikare ba Kongo bamwe bagaragaye bataye intwaro zabo. Iyi santere ya Miti iherereye ku ntera ntoya cyane werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kuyirya isataburenge, kuko abasirikare ba nyuma ba FARDC bari bahunze bagaragaye muri santere ya Miti barimo kunywa ibiyeri, abandi barimo gusahura za magaze z'abanyagihugu. Hari amavideo yafatiwe muri santere ya Miti aho abanyagihugu berekana abasirikare ba Kongo barimo gusahura za butike, barimo kunywa ikiyeri, ndetse bamwe bataye intwaro zabo mu mabarabara. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare ba Kongo bari muri santere ya Miti bashobora kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi nibatirukanka cyane ngo bahungire mu mujyi wa Bukavu. Iyi santere ya Miti iri mu mahuriro y'imihanda ava muri Kavumu ndetse n'umuhanda werekeza muri parike ya Kahusi Biega. Iyi parike ya Kahusi Biega rero amakuru dufite nuko M23 yamaze kugezamo abasirikare. Hari abasirikare bari ku muhanda uva hariya muri Miti werekeza muri Kahusi Biega ugakomeza werekeza mu gace ka Bunyakiri. Biravugwa rero ko abarwanyi ba M23 bari ku muhanda wa Kahusi Biega bashobora kumanuka bakerekeza muri santere ya Miti gukomeza birukankana abasirikare ba FARDC. Ntabwo rero ibintu byoroshye. Uyu muhanda urimo kuva muri Kavumu ugakomeza werekeza muri Miti urimo kugaragaraho abasirikare benshi ba Kongo n'intwaro ntoya, kuko intwaro zikomeye bamaze kuzita ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo barimo kugaragara birukanka kibuno amaguru aho barimo guhunga imirwano ikomeye cyane. M23 irimo kubacana nk'umuriro. Ndababwiza ukuri ko kuri rigenekerezo rya 14 igisirikare cya Kongo cyabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bahuye n'urugamba rukomeye cyane, bibwiraga ko bazatsinda M23, ariko M23 irimo kubashahura ku manywa y'ihangu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko muri iyi mirwano irimo gusatira umujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 barimo gucakira ibifaru by'igisirikare cya Kongo. Hari imiduga ya gisirikare barimo gusiga inyuma, imwe muri yo igisirikare cya Kongo kirimo kuyitwika, iyindi igacakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Izi nyeshyamba za M23 ziravuga yuko zirimo gucakira ibitwaro bikomeye cyane birimo gusigwa inyuma n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Ndababwiza ukuri ko urugamba rugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Intambara yakomeye cyane, ivumbi ririmo gutumuka muri Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Bukavu rwose urageramiwe mu buryo bukomeye. Abarundi, FARDC ndetse na Afurika y'Epfo bahindutse ibinebwe bikomeye cyane imbere y'abarwanyi bakomeye cyane b'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe ziriko zirabavudukana, barimo kuzinga umurizo hagati y'amaguru bakirukanka, ndetse barimo kwirukanka nka za bihehe zidafite umungere. Mu gihe rero M23 yo irimo gusatira umujyi wa Bukavu, hari inkuru ibabaje cyane irimo kuvugwa mu gace ka Minembwe. Ndababwiza ukuri, abaturage bo mu Minembwe barageramiwe. FARDC, abamayimayi ndetse n'imitwe yitwaje ibirwanisho bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Abanyagihugu barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Abanyagihugu bariko barakubagurwa, abagore ndetse n'abakobwa bariko barafatwa ku nguvu. Igisirikare cya Kongo, abamayimayi ndetse n'imitwe yitwaje ibirwanisho bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Inka zirenga 600 zashimuswe. Imiryango irimo kurara mu bihuru, ndetse benshi barimo guta izabo bavuga yuko igisirikare cya Kongo n'abamayimayi barimo kubica.
ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 13 igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Harabaye ubwicanyi butagira izina, abantu bivugwa yuko barenga 37 barapfuye mu gace ka Minembwe bishwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abamayimayi. Amakuru atugeraho aravuga ko amakontineri atwaye inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov akomeje kugera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gace ka Uvira, aho ubutegetsi bwa Kongo burimo gukwirakwiza intwaro mu nyeshyamba z'abamayimayi ndetse n'ibindi bihararumbo by'abasore kugira ngo bakore ubwicanyi. Amakuru aravuga yuko amakontineri agera kuri 3 yuzuye inkoho za Kalashnikov ndetse n'imipanga birimo gukwirakwizwa mu banyagihugu ndetse no mu nyeshyamba kugira ngo bakorere ubwicanyi abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hari ibihararumbo by'abasore birimo kugaragara mu gace ka Uvira ndetse abandi barimo kugaragara mu bice bya Itombwe no mu bice bya Mwenga, aho barimo guhabwa intwaro kugira ngo bajye kwica abanyamurenge. Ubutegetsi bwa Kongo buriko burakwirakwiza ibirwanisho mu banyagihugu ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwabwiye abanyagihugu ko bagomba kwirwanaho bakica abanyamurenge. Abanyamurenge barimo kwicwa rwose ku mugaragaro izuba riva. Isi yose irimo kurebera ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Abanyamurenge bariko baratakamba batabaza ndetse ibimenyetso byose biragaragaza yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubakorera jenoside. Irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi harimo kugaragara amasanamu yerekana amakontineri arimo inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov ndetse n'imipanga birimo gukwirakwizwa mu bihararumbo by'abasore muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nkoho zirimo guhabwa inyeshyamba ndetse n'abamayimayi. Babwiwe yuko bagomba kwirinda umwanzi wabo ndetse bababwiye ko umwanzi wabo ari umunyamurenge. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko abanyamurenge bashyigikiye M23 ndetse ngo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bashyigikiye igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugiye kwica abanyamurenge ndetse amakuru aremeza neza ko ibikorwa byose byamaze gutegurwa ko hagiye kubaho ubwicanyi bukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Majoro Isidore Habarurema warurongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu yaraye yiciwe ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo, Majoro Isidore Habarurema w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yishwe mu gace ka Kavumu. Ubwo imirwano yari ikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi aho cyari kirimo guhangana n'abarwanyi ba M23 mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse igisirikare cya Kongo, Abarundi n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakoresheje indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23. Amakuru atugeraho aravuga ko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rwari injyanamuntu ndetse rukaba rwarasize M23 yegukanye intsinzi muri kariya gace. Igisirikare cy'u Burundi cyatakaje abasirikare benshi. Majoro Isidore Habarurema warurongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira muri kariya gace yitabye Imana ku rubuga rw'imirwano. M23 yaramwishe, yapfanye n'abandi basirikare b'u Burundi barenga 270 ndetse abandi benshi barakomeretse nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri isongoye. Abarundi bakomeje gupfira ubusa muri Kongo. Ku munsi w'ejo ibintu byongeye kuba bibi cyane ku basirikare b'u Burundi ubwo bahanganaga na M23 mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abarwanyi ba M23 barwanye urugamba rukomeye ku munsi w'ejo. M23 yahanganye n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC.
Amakuru atugeraho avuga yuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari ikomeye cyane, kuko igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse na FARDC bakoresheje indege z'intambara mu kurasa ku birindiro bya M23 muri kariya gace. Ku munsi w'ejo rero M23 yagaragaje imbaraga zikomeye, kuko yarashe indege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Hari indege ikomeye yo mu bwoko bwa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo iri mu zaje kurwana mu buseruko bwa Kongo. Iyi ndege abarwanyi ba M23 barayirashe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo kandi M23 yagerageje kurasa kuri za kajugujugu za FARDC zari ziri hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'igisirikare cya FARDC yavogereye ikirere cya M23 igahita iraswa. Ndasubiramwo, indege ya kajugujugu y'igisirikare cya FARDC yavogereye ikirere cy'amazi y'Ikivu iraraswa. Amakuru yizewe twamenye kandi twavanye mu masoko atandukanye, haba muri FARDC ndetse no muri M23, yose aremeza aya makuru. Indege y'igisirikare cya Kongo yavogereye amazi y'ikiyaga cya Kivu, ikirere cya Kivu yagerageje kukinjiramo maze iraraswa. Yarasiwe hejuru y'ikiyaga cya Kivu, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko yangiritse mu buryo bukomeye, ku buryo abapilote babiri bari bagirimo bahise bitaba Imana. Aya ni amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo. Ku munsi w'ejo rero urugamba rwari rwahinduye isura. Inkuru ikomeye cyane kandi ishavuje cyane abanyagihugu b'u Burundi nuko abasirikare b'u Burundi barenga 270 bitabye Imana ku rubuga rw'imirwano. Majoro Isidore Habarurema wari ubarongoye hariya mu micungararo ya Kavumu nawe yitabye Imana. Uyu Majoro Isidore Habarurema arazwi cyane, ni somambike w'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane yibasiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Majoro Isidore Habarurema rero yaguye ku rubuga rw'imirwano, ndetse yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 270. Amakuru aravuga yuko abasirikare barenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye, ndetse amakuru akemeza ko M23 yafashe za matekwa nyinshi mu mirwano yabereye hariya mu gace ka Kavumu. Muri aka kanya turiko turavugana rero mu gatondo k'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri, ndababwiza ukuri ko nabwo urugamba rwambikanye. Muri kano gatondo amakuru abyutse arimo kuvugirwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo yose arerekana ko M23 irimo gukataza yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nta kabuza M23 irimo gushaka kwigarurira ibirindiro bya FARDC biherereye mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza muri Bukavu. Mu gihe rero M23 yaba yigaruriye ibi birindiro, bisiguye yuko amagira yose amaze gufunguka, ndetse ko umujyi wa Bukavu uri mu kaga. Muri aka kanya imirwano irakomeye cyane ku kigo cya gisirikare cya FARDC giherereye mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza i Bukavu. Abasirikare b'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse n'abacancuro ba FARDC bose barimo kurwana umuhenerezo, barimo kugira ngo batangire M23 bayibuze kwigarurira ibirindiro bya nyuma bya FARDC werekeza muri Bukavu. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 irimo kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko ukomeye cyane, barimo kwerekeza rwose mu mujyi wa Bukavu, kandi baravuga yuko byanga bikunda bagomba kuwigarurira. Umumenyesha makuru wacu ukorera muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zongeye guturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu rukerera rwo kuri irigenekerezo rya 14 maze zikamisha urufaya rw'amabombe mu bice birimo M23.
Izi ndege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zagiye zirasa mu duce turimo M23 ariko ngo ntacyo byatanze kuko zino nyeshyamba zikirimo kugenzura ibice byinshi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo gutsindwa urugamba. FARDC irimo kubibona neza ko umujyi wa Bukavu wugarijwe. Sosiyete sivile muri Bukavu yasabye igisirikare cya Kongo kumanika amaboko bakemera ko rwose batazi kurwana. Abarongoye sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo banditse ikete bandikiye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bavuze ko badakeneye imirwano muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarongoye sosiyete sivile bavuze ko FARDC ari ibinebwe ndetse ko FARDC byagaragaye ko itazi kurwana. Abarongoye sosiyete sivile batanze akarorero k'ibyabaye mu mujyi wa Goma, batanga akarorero k'ibyabaye mu mujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice byose FARDC yatakaje. Maze bavuga ko badakeneye imirwano mu mujyi wa Bukavu kuko n'ubundi ngo birazwi neza ko M23 izahacakira. Ngo bibaye byiza rero yahacakira nta musivile uguye muri iyi mirwano ndetse n'abasirikare ba Kongo bakareka kwita kuri isongoye. Sosiyete sivile rero ikavuga ko FARDC ikwiye kumanika amaboko ndetse ikivana muri uyu mujyi wa Bukavu abantu badapfiriyemo kubera ko FARDC n'ubundi yarwana cyangwa ntirwane ngo biragaragara ko ari ibinebwe ndetse nta n'imbaraga bafite zo guhagarika M23 ngo bayibuze kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo, ndabamenyesha ko na hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Ku munsi w'ejo habaye ukurasana gukomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Habaye imirwano ikomeye cyane, abantu bitwaje ibirwanisho bahanganye n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kongera ko muri aka gatondo avuye mu ntara za Cibitoke ndetse na Bubanza aravuga yuko urwamo rw'amasase rukirimo kumvikana, aho igisirikare cy'u Burundi kirimo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho bamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu ntabwo ubutegetsi bwa Gitega buragira icyo butangaza kuri iyi mirwano ndetse n'urwamo rw'amabombe birimo kumvikana mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko imodoka nyinshi za gisirikare zirimo kugaragara muri kariya gace ndetse ko abasirikare bakomeje kwiyongera ku rubuga rw'imirwano. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ndetse turaza kuvugana n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe rero mu ishyamba ry'ikibira ibintu ari bicika, ndabamenyesha ko no mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeye. General Neva yasimbutse kudeta. General Neva yaragiye gutembagazwa ku butegetsi ku igenekerezo rya 12 mu masaha y'ijoro ashyira igenekerezo rya 13. General Evariste Ndayishimiye yasimbutse urupfu.